إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي مري أقول من كتاب التوحيد واحدك كوين بابكي فتوك سالس حتر ونباب، أي باب من سب الدهر فقد آذى الله. مي بابك مصنف رحمه الله بيان كراهوني زمان اتشي قوا في ميها زمان بدبس بن في ميها فهي مكشورن اينا الله مندو كفي الله بدبس بن في مي بابك مي بلالوني الله سبحانه وتعالى ಕುರಿಹಾ ಕಂಕಮ ಹಿಂಗವ ಬಲಹಟ್ಟವ ತದ್ಬೀರ್ ಕುರವ್ವ ಫರಾಕಂ ಗವಿ ಹಿಂದುಗ ಎ ತದ್ಬೀರುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಹಿಂಗಮುಂದ ಕಮೆಕ್ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ರೇಗಂಡ ದುವಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಗೆ ಕುದ್ರತ್ ತರಿಕಮುಗ ಇಲಾಹುಗೆ ಇಜ್ನ ಫುಳಾಯಕು ಇಲಾಹು ಹಿಂಗವ ಕಂಕ ಏಮ ಎ ಜಮಾನ ಎ ವಗುತ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾದಿಸಾ ನಿಸ್ಬೆಕ್ ಕುರು ಅದಿ ದಿಮಾವ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾದಿಸಾಯಕ ದಿಮಾಲ ಎಚ್ಚಿ ಗೋ ಐ ಏಕ ಹಿಂಗವ ಫರಾತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಕಮುಗ ವಿ ಹಿಂದುಗ ಏಕ ಏಕಲಾಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆಕ್ ಕುರೆ ಎಮಿ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಚ್ಚಿ ಗೋ ಕಮುಗ ಮಿತಾಂಗ ಬಯಾನ್ ಕುರೆ ಫ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಗೆನ್ನವ ಫನಿ ಸೂರತುಲ್ ಜಾಸಿಯಾಗೆ 24 ವನಾಯ ಬಾಬು ಫಟ್ಟಂ ಎಫೋ ವಿದಾಳೋನಿ ವ ಕೌಲಿಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಬಾಬುಗೆ ಸುರುಖಿ ಗೆನ್ನವ ದೆಂ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಅನ್ನನೆ ವಹಿ ಬಸ್ಸುಳು ವೆಶಿಫಾವಾ ಬಾಬ್ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. مي آية جنافوني مي آياتك مرادك وقالوا إبامهم بنته الله إيمان وامهم نوت الله إيمان بكم غاوي نمس باطل عقيداته غاهلورين فلسفة غاهلورين ناي أدينهم بس تفاتو أميل بديك مچك كالكو وديكم باكما مدوغا قبول كرمندا تفاتو باطل فكرتو غاهلورين إبامهم بنته ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. مي حياتك حقيقتك دنياك حياتك نموت ونحيا إبّيك معروفة أنا إبّيك درياك دريتي بحياتك إجمانك مي حياة مي دنياك مي زمانك مي نمومن أنّانة چنونه أبدس كم سبّيك دنياك تبينه كم سبّيك معروفة دانه එම් විමා ඒ මේ හගීගතක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගේ එමුන අද විදාවතකි මරවානේ මරුම ෆෝග අලුන් දිරුවන් දුනියාග වාහතක ච ෆනාවේ නැතිදාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුරියාතක ච හිප්පවන් එම් විමා මේ අකීදා එමුන් ඒ ඉතිරාදු කරන් ඉතිරාදු ගොතුන් එම් පුරන් තිමන්නමකි මේ හයාතුගේ හගීගතකි දුනියාගේ බෙක් තිබේ ෆානෙබ්බෙක් මරුවේගෙන් දනිගේ ما هي إلا حياتنا الدنيا مي دنيا غار من حياتك مين غون نچيگه نموت ونحيا مروه ديري دنيك مانه كي اببك مرو انبك دنيا کے تبني مي گوتون ابدوس دنيا کھایا دنيا مين ابدوس දෙමිගෙන් දාන ඒක නියම ෆනාවම නැතේ وما يهلكنا الا الدهر ආහාරෙන් හලාක ෆනා කරණි ආහාරෙන් නැති කරවන එක මානේ කි ආහාර මරු ගන්නවනි ආහාරෙන් හයාත අදිනුම් ස්තිමාවා කන්තත නැති කරණි zamaane මෙවරියාකමකි අල්ලාහ් හිංගවා කන්ත මිහුන් දිරිදෙම් මේ ඔමායි මරු ගන්නේ ඔමායි රියාකමකි අල්ලාහ් තාලා හිංගවා කමකි මිහුන් නිස්බ කරණි කොචගත් وما يهلكنا الا الدهر
dahur menui aharmen halak nukurete ekmane ke aharmen fanawa sawbaki zamane zaman aharmen fana kurane zaman aharmen neti kurane zaman aharmen diri dammawaniye ema diri lehettewmai marugennewmai ei Allah subhanahu wa ta'ala qudrat terikamuga waka dekalange hingawa kantat hayataki duwastak ema e kankan Allah fiwa zamanan nisbe kurun ei ebami hunga aqida e aqida radu devum den Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurani wama lahum bidhalika min ilm ebami hun ekamuga evves ilme libifanuwe emun ebuna bahuga evves ilme libifanuwe innhum illa yadhunnun ehenekkamok ei ebami hun hi kura hi kurumek ebami hun amillen hiwa hiumek emun vishna buddhin emun kiyaichenge ei ho mizamanu games mihun kiya fadai tafadu dossoruga eki aqida ga rolita asarutan argumenna hamaya mizamanu ges annamunda insanaage astu ufedumaki rama makunekkama bune duniyege sukul dariwarunge mugararutawa e kurahunta achi kuraha echi liye echi gabulukon echi kiyawadi ege macce imtihanu hada faaswe ege macce certificate de adives duniyege mashhur bolet university toga miharus gabul kurefa aqida insanu gasdaki makunuko e mevesama Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala e bayan kura fadain e bami hon ekamuge evves ilme libfanwe amille ke ilme nohode innhum illa yadhunnun emin hi kurme bay fahara bay kala hodunta kama bune miige ammiliye naaru kuri miige sateke mile naaru kuri ga meenaka me duniyege me hingafave kakattu engene sateke me naaru kuri ta hingav kon kamekka kakutto duniyege huri kakutto sateke me naaru kuri ga echi liefawti ebesich ekonge ehem bunela komme bunelumegge macca imam ve gabolu kura bayaku algonantirege bole ei warammolu hodumekkam ei warammolu nimmumek innhum illa yadhunnun hamekeni bunela achen hikurumen evveskala asasen ilmi hame wegenenno hame edu bune faneddu edi badalu quran eire ebbe ko yagida gabulu kokgen eyan imam wege marwegen gos ane kaneddu bunana en gotak moni manek kayan ehem be kimam egen yagida macchen anebbe ko marwedar anekkas anek gotak badalu quran mi duniyege insanu abadus ebami hunnan ilmu nufora hisaban emen wahaga dakkam feshima kankan dimawa nabenge emihunge vishnuma buddhige fikurun nufora hisabegge wahaga dakkam farafiyam evves wahage dimalen nuwane e zamana hagigata ka insana dakka wahage hema Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ga tafsir kurabwa foni kinekka insana ufeddevi kinekka urtakaben ufeddevi kinekkan kantan ufeddevi hadis ta ga tafsir kuraifa woni kon duahu kon udu ufeddevi kon duahu kon bin ufeddevi kon duahu kon farbatan ufeddevi tafsir kurabwa ei ufeddevi faratun devwa fa tafsir jawabai ein evesichka fushwara ilmi hagigatan naannane buddhige nazarum beli sege gabul kurmaula kum bod kawmen terega kalaku wodigen waagama gabul nukuram wege nuwata bayaku koffane ti tafaatu eki timadi malu makunu wala puraves ma balikashi hekka garina gotuga mihun genes takka ege maccha imam wege ege maccan ilahi risalataka jadaluko munadarat babba bodte ilmi dirasataka research tan hada kiya bod jariyamatto annange jilaka Allah behegotun emihunge fitratu gabulu kura sahha aqida fiya wahen ech kiyawadinu nugannade Allah ebamen fitratu ga labwafa kalaku wodigen wakama gabulu kurumuga aqida ya khilafa emme lairun suren kurahagen kiyadigen daskoddigen emme lairun sure e sikunditan halah kollun ei emme bodu jarima agetu neka medu sekan gabulu kura mehun ule waragina emima Qur'an Allah taala bayan kurafan innhum illa yadhunnun enekam ke ebamen hi kurmek emun hiwach ei be sarege be ilmek macce dakka wa ken
ඉබ්නු කසීර් රහිමහුල්ලාහ් මේ ආයතුක තෆ්සීරු විදාල ෆවනි මේ ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉෂාරා කරවනි කාෆරුන්ගේ තෙරෙන් දහරින්නක මෙතන්නේ zamaane හොරියාකම ස්මි හිංගවනි හොරියාකම හිංගොමුගේ තාසීරකි zamanan හොරියාකමගේ තාසීර නිස්බත් කරා කාෆරුන් අබේවතු වමන් වාෆකහුම් මින් මුශ්රිකි අල් අරබ් আদি අරබීන්ගේ මුශ්රිකුන්ගේ තෙරෙන් මෙදෙන්නේ විදහරින්න දහරීන්ගේ අකීදාය ගබෝල් කරා මීහුන්ගේ වාහකෙ මෙතය බයන් කරෝ ඒ මක්කා මුශ්රිකුන් ඉලා වඩිගේ වාහකන් ගබෝල් කරේ යම යායක ගබෝල් කරමා එකුග කලක වඩිගේ වාහකම ගබෝල් නොකරා මීහුන්ගේ අකීදාය ගබෝල් කරේ හොරිහා කම දහර zamanan nisbekon horiha kamaki tasiraki zaman kama bonamandiya bayga aqidaya tabawa mihun makka ga mushrikun ga arabinge tere gawe emihunna qur'anu ga inkar korabba fevani emihunna ki alun dirubwe nekama inkar korabai ei alun dirubwa duhen nanna neta ebbek maruf abudus komme sebbek duniye gulenya midam fanawe netiko salun hayaten annar duhen nanna nekama abudus komme sebbek duniye gulamun danei nemihun aqida efog vidala fani e ayatun ek mane ki ma thamma illa hadhihi dar ema evs ituru dar mane ki ituru hayat noye mi duniye ge hayat noni hayatu kabadus komme sebbe gule fanabek neddani yamutu qaumun wa ya'ishu akharun ibn kasir rahimahullah yamutu qaumun wa ya'ishu akharun me aqida ki ebbek maru anabek duniye gule wa ma thamma ma'adun wala qiyama ema alun emburi aume qiyamat duesh nonnan wa hada yaquluhu mushriku al arab al munkiruna lil ma'ad arabinge mushrikun ei alun fonu bene dua ke inkar kuramehun bonamunda bayim wa yaquluhu al falasifa ei falsafa ga holwerenges bahe emiye da awmannames ege gotu asimole emi ge buddhi avishu nufor adi ilmi ebe sagiye tenne zamane ge wahake eta milen ahare kuriga me hingafa kiyan ekma checche bina koge me honna bachi kabu ei falsafa ga holwer wa yaquluhu al falasifa al ilahiyun minhum wa hum yunkiruna al bada'ata war raj'ah emi honna ki feshumai alun amra ruju'uma inkar kurabaik feshume wakamai alun ruju'uma se inkar kurabaik emi honna ki ismi gideregi menebe وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكر للصانع المعتقدون أن في كل 36 ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه فلسفة أهل ورنج ترين مدهرين هريها كم اسمهن دورانكم هنگمون داكما بنا ميهم وفدي فرات النكما ألون أمبرا إعادة كربين فرات بس نكما قبول كرامهم بنته كم 36 ألف سنة كم تريس هاس أهركم يعود كل شيء إلى ما كان عليه كم اتشبس اتش كوري غهوري غتن امبري أنانه ඒක මානේ කි මිතාගේ මෙහෙම අකීදාය කි ඉන්සාන එක්කම ගාවෙස් මාරුවගෙන් ගොස්සා 36 සහරපොන් අනක එන අන්නන ඒ හුරියා එච්චෙන් එඹුරේ හුරි ගොතන් යාදවන අලුම් බලුම් අනක අස්සම හිඟම ගොස් 36 සහර වේම අනක අලුම් බලුම් ෆෙට්ටේ මෙච්චගේ වෙස්ලා හිඟාව එක්කම ෆෙන්නම එච්චෙන් නුන් එගේ එච්චෙන් නුන් හම්බුනායෙන් දක්කා වාගේ එමෙහෙන් අකීදා وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى أدي ميهم هي كرته ميكان إتفارق وني تكرارف تكرار ميكان كان نيمومنت أبودس ميهن وكي مدة كهينغا ألون أنكا سكلا أوتو اللي فاونا مي CD ينگ نوني رولينگ أوتوني أنكا فرا ويكوتا هينغا دا رولك فكابروا المعقول وكذبوا المنقول ibn kasir rahimahullah egotun emihum buddhiya idikolu hedi buddhiga bunnu kora buddhiga macca idikolu hedi wakadzabul manqul adi sahhagotun awgumanna qur'anai sunnatu naqulwegen asori naqul manqul emun khilafwe ei insana kankan denegawne degemme eggotagi buddhi aneggotagi naqulwegen asona sah khabar ilahi khabart emvima insana ya sahhakon echenge onna degevta semun khilaf buddhiyas khilafwe نقلاس خلاف نصاس خلاف ولهذا قال وما يهلكنا الا الدار همين بنته اهر من هلاك فنا كن زمان نون اهن اچ نونه زمان ايكون هلاك ودني
alum balun anakkaavisi aadwane ekkon nimidana duwe naanna wama lahum bidhalika min ilmin inhum illa yadhunnun emihun ekam gevasi ilmi lifaanu emihun ameken hikura hikurmek ay yatawahhamuna wa yatakhayyalun egmane ki wahumek adi khiyalek emvi mi babu fenno fatto musanni rahimahullah gennawa fawa ayat em algon menna fennane a kamek qur'anakun algon menna agida mizamanu kame following ulay tafaatu eki falsafa ge aqida tawga wagata qur'anu ge isharak kora bayan kora qur'an kiwa qur'an tarjuma algon dannakam gowanama miha mibawtu evves kamaka bewatun shakke waswahen annawar ma saaf ko qur'an ge ayata bayan kora adi qur'an ge khasiyeten ei ayate kiyomun daruga e ayate ge allah taala angawafa wachchakun den e insana yan hitan arani kochekkan den e insana ge hituga ufedeni kon suwalekan allah denodi ganwa e waragina fennan qur'an ge ayat kama visna fikuru quran kiyaidal befuna fenwada anwan faha kurwen en ayate ge kiyomun daruga ma suwal ufede kantan ma jegun en ayatu ge jawab ena sikunin de qur'an deeti jawab miyeti hitatti eriti ge jawab ei allah qur'an bawa lebi e qur'an insanan hidayat dekkum bawale foten ei qur'an huriya dimalakum wan insanan hidayatu magutanos koddevaf hema insanan mibawatu ge ichi angwa devvima den insana ge vishnuma fikur daani kon dimalakama ena gituga ufedeni kon suwalakama ekan allah subhanahu wa taala denodige me insanu alum balum ufedduma behegotun qur'an ge allah subhanahu wa taala misal jasar misal tak balalimas war saaf ko fennane insanan ge jawab huriya dimalakum furiyam koddifawat إفوق مصنف رحمه الله جنوا فني إدارة وفي الصحيح عن أبي هريرة صحيح بخاري أبو هريرة كبن رواية فوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وهي كربي مي قدسي حديث نبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى حضرة رواية كربا حديث قرآن وكتوغا نهيمنه قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم الله تعالى وحي كربي آدم قدريا تمن إله وندقو كره إجمانك الله اتشيكو إله كبسكما وندقو لنوان إنما إنسانا إله بدو بس پونه تمن إله بدو بس رد كرته يسب الدهر زمان الدهر اتشيكو وأنا الدهر تمن إله دهرك إجمانك تمن إله زمان هنگواني එහෙම තිමන් ඉලාහු හිංගවා කමකක් එච්චි ගොවීමා එයි ඒගේ මලාමාත බදුබ සද්දු කරවෙනි තිමන් ඉලාහ් वानद्दहर एगमाने के तिमंगिलाहे दौर जमांग हिंगवन रेदुआ तकुरार कुरबनी दुनिये कंकोल तो हिंगमुंदा तफातो हादिसात मिहिंगनी मरोमा दिरोमा मुसीबत का नियमत का मिहुरिया के बस मिहिंगनी जमानो ए हुरिया के में दौर कुरबा फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए मियक मुसीबत जवनीमा ए मुसीबत कं ए दुहा कं ए जमाना के वगुत के एच्चेगो अल्लाह इंगवा कम इलांग ए मलामा ए बदुबस लद्दु कुरेन युज़ीनी इब्नु आदम आदम उदरी अतिमंग इलाह उदो कुरेते यसुब्बु दहर व अना दहर जमाना एच्चेगोते व अना दहर तिमंग इलाह ए दौर की जमाना की उकल्लिबु लैल वन नहार उकल्लिबु लैल वन नहार तिमंग इलाह वे रेगंडाई दुआलु फुरळुवनी रेगंडा दुआलु माने की दौर कुरबनी तिमंग इलाह एम ए दौर हमें के निमेम कंका निस्बे कुरबनी निस्बे कुरनी मक्का मुश्रिकुम बस वगुत वेगंड दुआल ए वगुत गेन में सेकंग दौर कुरा फरात की अल्लाह एहम विमा ए जमानंग ए वगुत एच्चे गोमकी ए वगुता ए जमान हिंगवा फरातंग एच्चे गोम ए मितांगा मैं हदीस फुलगे मुराद शरह सुन्ना का इमाम बरबारी रहिमहुल्लाह गिन्नवा फवेमी हदीस की शरह के दारवनी व मानाहु अन अल अरब कान मिन शानिहा ذم الدهر एक माने की अरबिंगे आदा तेरे हिमेने कमे के जमाना दौर एचेगो हिसब्बुहु इंद नवाजिल बोडति मुसीबत तकाय एमी हुन्न दिमावा गिलंबरी कमा गुलिगे एचेगो ngei अरबिंगे तेरेगा आम मुकमेक लिअन्नहुम कानू ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب زمان أميهم جه مصيبات النسبة كرت والمكاره فيقولون هذه أميهم نوره كنت فيقولون أصابتهم قوارع الدهر
wa abadahum ad-dahr bune emihun bune ole emihin mina bayaka zamanuga nubakan jeevet zamanuga sumpakan jeevet zamanuga halakas jeevet zaman emihun halakuret ebamihun halakor ebamihun neti fana kolla fi zama egotan asbunete فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها emihun ejehum musibatak e zamana nisbe kurumun sabbu fa'ilaha embi ma ekan hingawa faratashe echi goin hagigatuga fakana marji'u sabbiha ila Allah azza wa jalla egotunne emihunge e sabbu emihunge echi go rujua farataka Allah subhanahu wa ta'ala wani idh huwa al-fa'ilu fi al-haqiqati lil umuri allati yasna'unaha fanahu an sabbi fanuhu an sabbi ad-dahr em aslu e hingawa huriya kama singawa farataki Allah subhanahu wa ta'ala kam gaima e huriya kama dawru kurba zaman dawru kura farataki Allah ta'ala kam gawima e faratan ecche gon evani ebame nahi kuref efoga musannif rahimahullah me hisabun me babu nimma labwa foni den gennawa foni babun nerwa fawa masalata ay vidaloni fihi masail alula annahyu an sabb ad-dahr furtamai zamana nota dahora echego mana kurefat mi astu hagiyetu argument terega by far deke wahaka tere kommasaraka argumentas by me kurakant adi by far deke umas argument tere waragginan खबर फतरा वसीयत हो गैस अधीन हिन दोस्त हो गैस बाय मस्तंग ए मुसीबत के मस्तकम गवर्गिना में बोने उड़े मीन महा की नोत मीन दुआ की मुसीबत के दुएक मीन मस्सर की एक सो मुसीबत जे दोसरक नोनिया वकी महा का वकी दुआ का नफरत करूं ए मस्तक की ए दोस्तक की मुसीबत जे दोस्तक में देखिगे ए वकी दुहेगा मुसीबत जे कम देखिगे दुआ नफरत कुरा को वन्य यह जमाना नफरत करूंगे नोते दुआ के अच्छे होंगे आगुमेंट तेरे जमानो सर मेहर बाय आगुमेंट ने यहाँ बोड़ा फाग नुकुन बेफार अंगार दोस्त मिसाल ठीक है तो अंगार दुआ पे तुम बोले बोले इंगिला बात क्या तो इधर क्या तो अला पे तक मरे आदि हम बाइब्स किया बोले क्या तो ला खैर ला खैर माने के वे सेवन वे अदिय सेम्बे ओडे हडुना नेगे सीधा इबारत हंदा नन्ने अंगारा के बोडु मुसीबा एकार को मस चिकिया ओले आगमंत्री को मस हिसाबे अउन अडे को मस बेगुलो के इबारा एम बेनु कुरा एक माने के अंगारा ए हम हकीकत के बस को मस हिसाबे के बस ओने को मस जमाने के बस बेनु कुरा आगमंडा में को मस गदो अउन अडे ए बस बेगुलो बेनु कुरा कुरा अडु एंग अउन हंदानो को बाटन गुरे नमस मेहर मोदि हंदाने तो कोमे के अंगारे अस्तु हकीकतुगा बैं हालतो गई बादु दुहेक्को बादु जमानेक्को निस्वे वको हम जमान एक जातो का बादु गई रंगलो आकेनो एक नतीजा गवर्नमेंट मोनने एकल मीहुं बड़ती मशरूत फरार गेलार गेहिया कुरावस वकी दुआ को बिंगा अला फियामु देंगे हिसाबु फेरिगे दुआ हो के गोतुम मोले नीहा मोले गे एक्को बादु गोतक बेदा बोड मुसीबत तो गे हालत का गादान कमा ए वर गिना मिस्मी हुं कोम्मे वकुते कोम्मे नुकुरा ए रडु कमवेरिं कारे गोस को बातो रंगलो दुआ के को बातो रंगलो वकुते एगोतो मे देनवे बाय बगोत बाय दोस्त हुन्नाने बाय मे कबूल कुरा ए जमान तक की एक सोबुं मुसीबत गेनवा दोस्तकम एक नतीजा को ए जमान तक ए दोस्तकम एमियो नफरत कुरा ए दोस्तक एमियो इतुगा नफरत तेरे गंदिरो एच्ची गोंगे එහෙම එයි හගීතුගා අද සීදා මක්කා මුෂ්රිකුන් දරජ නොදේස අවමන්තරේක zamanunsur assa huri baikala kan tibe on fenwada gannawane me bahuge foten ei mama konudu bodi sawak ar divi bahuge war reet furiyam foten ei ei fotuga eena ban doni balam wegen mudimbe harugen odi harugen ama mudimbe kare ahani kondu koe doni balam kamuda doe oti एन अबुनी जेहगंगे माहुगे कोमस दुए कर अबीले वलमो कोमस दुए करने ओडिबालं काउंदा दुए होती
enabuni miyaharu gade nete doonye balan kamuda emme dohe se dos noni tinste first dos sahara gaver doonye balan kamuda emme dohe den huriha duaki badnasibuge dost den engoda karnwane doni amuko misalakam me bannani irumati faratu ko kamuga vejjiya iru amusumuga doonye nubelen e efara gadawan ralu unna embejam den e anna duwas anneruga musum badal vejjiya doni balanje ane faratarask e balanje kommembes e by far fennana omen fenne kurina kuri samanu fennana ma doni e faratuga irumati faratuga hutta kandola rashuge bodomagun hama amme damawa genes ane farata bala ei wagutu jer balanje ama emme balanje dimawesse je dimakura kommes ichchaka kommes rassaka kommes nakataka kommes bodu mahaka kommes jinneka kommes je bunagatuka dimakura nya bod taklif insanu leba e ufulani shaytana insan alwat kur masage ema enaves eduha dimakuran je kommes emvima bawor wadinna mihun genes ngeta bodu haradekko kommes duhan odini manje mihun gene begin fara masekkete noi gan haradu wara boduwe gendane kaamehun ula wara kaanennot em eta bawor harade kokgen hama kiriya enen eduhan odinim ene bele do em ei argument terega zamanun sor midenne hin e me dekei fori baikar nazariyate adis bay mehun siru siru mika kan ta kore adis argument terega amuko baki umurege mati mehuk hama kommedo ge kan nodane ekarwa dakkam yar nukeren ekon kommes ko to gena badana kommes me gulagen kamuda dohen etto kamuda wagutetto hama nudanade miharga suwan kujjuk eggode ki dini gotun helun terwegen aneggode ki enek huriyakame ka farwa kodo kurate enek lebeskam ka nubalana egotum farega mika kan to barakka teri ema argument teregas mika kan kan warabboda samalwanje waki zamane waki duwassaren ei badu duwassarek kamuga dimakon e duwas takan e zaman takan nafrat teri kurun ei hageto warabbodu gohe الثانية تسميته أذى الله දෙවන ෆෑදායකි ඒ ජමාන එච්චි ගොන් එයි අල්ලාහ් උඳගු කුරුන් කමුග බයන් කරවවා ඒ නමුග බයන් කරව තිමන් ඉලාහ උඳව කොෆි එම සීදා අල්ලාහ් ඒ උඳගු නිස්පෙ කරවා ෆෝන් එකමුග නුබෑකන් බෙදේකොත් අල්ලාහ් බදබස් පුනන් අලගොන් මෙන් සීදා මියක අල්ලාහ් දිමා එච්චි ගොන් එයි එම්මෙන් සෙගෙන වරන් නුබෑකම එකමුග ජමාන එච්චි ගොමුග නතිජායකි ඒ හුකුමකි අල්ලාහ් සීදා එච්චි ගොන් කමුග එවනි බයන් කරවෙයි ඒ ජමා හිංගව ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කමුගයි الثالثة تمني التأمل في قوله فإن الله هو الدهر متانغا الله سبحانه وتعالى اي دهر بسفلوغا أقول من ويسنم ويغوي الله مر زمانك هنگموندا اچ زمانك الله انو زمان هنگوا فراتك الله حقيقتك متانغا بسفلوغا مراد زمان هنگوا فراتك الله اي اصل حقيقتك هرياكم هنگوا فرات الرابع أنه قد يكون شابا ولم يقصده بقلبه ولو لم يقصده بقلبه أنه قد يكون شابا ولو لم يقصده بقلبه فهرجع أينك هيتون الله أتشي قومك مراد النتس إكان أي الله أتشي قومك مكودانك أي زمان أتشي قومي الله كأنهم بنانيك أينا زمان أتشي قوم أينا جون مصيباتو جون دوسورا نين اتشيغون اين نكم مي كم سلام نوغن نوتكم ندغوغن اي زمان اتشيغور گينك هيتوگانك كم مين زمان هينگا فراكم الله اتشيغوم اينمس ادالوني انه قد يكون شابا الله اتشيغو اميكم گويدان ولو لم يقصده بقلبه اينك هيتون එකම නියන් ගනෆානෙතස් ඒ මක්සද ගේන කුරාකම එකම ගනොයිබස් එන زمان اتشيغو අකවඤ්ඤා ඒ الله اتشيغොන්කම ගබුන වේදාන ඒකම්බස් මේ බාපුන් අලගොමන්නම් ඒගේ හිඟ ජේ අරබින් බුනේ උලේ එබස්කාල මුසීබත ජෙජ්ජියම් ඉදා අසබතුම් ශිද්දතුන් අව බලාඋන් අනක්බතුන් قالوا يا خيبة الدهر මෙන් බුනේ උලේ මේ දහුරක නුබෑ සමානක නුබෑ කමයි සමාන් ආහර්මන ජෙසි නුබෑ කමක් ඒගොත අරබින් තෙරේක ආමක බුනේ උලේ එහෙමයි අලගොම මේ බාබුගා රක්කාතර වංජේනේ සමාල් වංජේන උක්තක් හැම යා කුරින් අවම දෙන්නේ වෙන් මේ තෆාතු ખુરાફාත් අකීදාත අහුලවරින් ඊලා කලක වඩගේ නුවාකම් මේ ගබෝල කුරා ඛයාලත කි හගේතුග එබ සිල්මෙක් මච දක්ක වාගතකේ නො එයි එමිහොන්නම හීවා අයුන්තක
ege macca boditi fettelli mihum magfurad mattaka yahudin faadu katibe mistakun deena me aqida kharab kurmata duniya gamuko mihinga dini huriha baba untaka dini ortege yahudin kuraka yahudin din hala kurabai kom beka bas dinu ge tapatu baatan ufadda de bek yahudi aisam babu nimala wafani demud babu ni kitabu mi foto ge salis fasana babai at-tasammi bi qadi al-qudat wa nahwihi gazi weringe gazi mifadai nankiyum muge wahaka nangen baba adi me bawatuge ehen nanta kiyum huddevegen veto nuvet ni babu ge tafsil qurawani adi ilmoren ikma da baswata bayan qurawani ei by fara misalaka rasge faano minuniyam weringe veriya yar me farsin kya shahenshah an horiha malikunge malik nigota mismi hunna lagabuta kiyun ei hudda kametto nunto ewawutegi emme matiwari malika ki allah emme malikul mulki allah subhanahu wa ta'ala emme ma bayin ibarattoga mihun insaanna deifawa aluwetikamuge haddun nettigos ilahuge darajen emihunge nantam matiwari kuramun diun ei tauhida fushwara akabakkamuge vedanatu anuwata ekamu kobato shari godun namayki ei de musannif rahimahullah genna fa babaki at-tasammi bi qadi al-qudat qadi weringe qadi nigota nankiyo nineka laqab dinu adi minumes mifada kankan korun huddegen veto anuwata noeto hei radu kore vedenganna re galgol men wahada kan babaki misab galgol filal kurkollani hada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته